Gubwa neza wose kuri kibigano n'amakuru cyane tukugeza 5/5 niki tukuzaniye rero. Mu cyumweru gishize nuva ibinyamakuru mpuzamahanga bigera kuri 17 biri gushyira hanze uruherekane rw'inkuru ziswe Forbidden Story Rwanda Classified, zigaragaza abenshi bakunze kuvuga ko zigaragaza nabi imiyoborere y'u Rwanda. N'abanyamakuru bagera kuri 50 bishyize hamwe ndetse bandika nyine inkuru bavuga ko bacukumbuye cyangwa se bakoreye ubucukumbuzi, bakoreye iperereza, bari kugenda bazishyira hanze. Rero ni inkuru z'uruhererekane ziri gukorwa n'abanyamakuru bagera kuri 50 abo mu Rwanda ndetse nabo mu bindi bihugu bitandukanye bakorera ibitangazamakuru bigiye bitandukanye cyangwa se bakoreye ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru z'uruhererekane rero zigenda zijya hanze, ndetse ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda byasobanuye ko kimwe mu bigamijwe ngari ukudobya amatora, yongeraho ko intego yabyo itazagerwaho. Ni mu gihe bavuga ko bo cyangwa abanyamakuru bagaragaza ko bamaze iminsi bateguriza inkuru nyine, ndetse ngo bakoze isesengura, bakoze ubucukumbuzi, bakora ubusesenguzi, ari na mpamvu bakaba bari kugenda bashyira uruhererekane rw'inkuru. Ndetse n'ibinyamakuru mpuzamahanga bigera kuri 17 biri gushyira hanze uruhererekane rw'inkuru ziswe Rwanda Classified, Forbidden Stories, ndetse bikaba biri gukorwa n'abanyamakuru bagera kuri 50 bava hirya no hino ku isi. Muri urwo ruhererekane rw'inkuru rero hari abagiye babazwa, harimo na Paul Rusesabagina. Uyu Paul Rusesabagina murabizi ko mu minsi yashize yarafungiye mu gihugu cy'u Rwanda, aho yahamijwe ibyaha birimo gubuza umutekano igihugu, kugira uruhare nyine mu bikorwa by'umutwe wakoze ibitero mu gihugu cy'u Rwanda muri 2018 no muri 2019. Ibyo byo murabizi. Ndetse nyuma aza guhabwa imbabazi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, asubira mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, anafite n'ubwene gihugu bw'icyo gihugu. Bimwe rero mu bibazo yabajijwe nyine ku matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu kwezi mu minsi iri imbere, ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite. Yabajijwe rero icyo yiteze muri ayo matora, mu kizava muri ayo matora ya perezida. We rero ngo yasubije ko kuri we amatora yamaze kuba, nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye, ati to me the election are already done. Ni nko kuvuga ngo kuri we amatora yamaze gukorwa. Ndetse iki kinyamakuru nyine kikagaragaza ko ngo yashakaga cyangwa se yaba yaragaragaza ko Paul Kagame, perezida Paul Kagame ari we uzatsinda ayo matora. Iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko ngo inkuru cyangwa se n'ubundi icyo uru ruhererekane rw'inkuru ziri gukorwa n'abanyamakuru barenga 50 zigasukwa n'ibinyamakuru birenga 17 ngo nta kindi zigamije kugira uruhare mu matora ateganyijwe y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganyijwe mu minsi iri imbere, nk'uko byakozwe mu bihe byashize ubwo u Rwanda rwinjiraga nko mu bihe bidasanzwe. Batanga urugero rero nko muri 2010 ngaho u Rwanda cyase mu matora nyine, ubwo u Rwanda rwiteguraga kwinjira mu matora, hasohotse raporo ya mapping report, aho iyi raporo nyine yagaragaje ko hari bamwe mu bantu bakomeye bagize uruhare mu byaha by'intambara byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye bivuga ko itagiye hanze cyangwa se itabaye published. Ni ukuvuga ko rero no muri iyi raporo yiswe mapping report bivuga ko abayobozi b'u Rwanda ngo bakoze ibyaha by'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ikaba ari raporo yakozwe na Loni ariko ntabwo yigeze isohoka nyine, ndetse bikavuga ko yaheze mu bubiko. Aha rero bagaragaza ko n'ubundi u Rwanda rwagiye rwibasirwa, ngo nuko mbere gato muri 2015 murabizi ko habaye referendum. Mbere gato rero 2014 hari filime ngo BBC yasohoye, cyangwa se ni filime mbarankuru BBC yasohoye, ni ikinyamakuru kitakinumvikanira ku butaka bw'u Rwanda birumvikana. Iyo filime documentaire rero yiswe Untold Story yavugaga ko abahoze ari abasirikare ba RPA baba barakoze cyangwa se bashinjwe gukora ibyaha. Iyi filime mbarankuru yagaragaje cyangwa se yavugaga ko hari bamwe mu bayobozi cyangwa se hari bamwe mu basirikare ba RPA bakoze ibyaha
mu rugamba rwo kubohora u Rwanda cyangwa se guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Muri 2017 hari raporo ya Human Rights Watch yasohowe yashinjaga u Rwanda cyangwa se yashinjaga u Rwanda nyine yashinjaga guverinoma y'u Rwanda kwica abantu bagera kuri 37. Ibi byose rero bakabigaragaza ko bitigeze bihungabanya igihugu cy'u Rwanda. Uyu mushinga rero wiswe Rwanda Classified Project bivuga ko wanakusanyije ibirego byinshi cyane byanakoreshejwe nyine byo gushinja guverinoma y'u Rwanda nk'uko ngo umuryango wa Rusesabagina wabigenje mu gihe cy'urubanza rwe mu Rwanda nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru The Great Lakes Eye. Rusesabagina rero yamenyekanye cyane muri filime yiswe Hotel Rwanda yerekanye nyine bwa mbere cyangwa se yerekanwe bwa mbere muri 2004 aho yagaragaraga akiza cyangwa se yagize uruhare mu kurokora ubuzima bw'abahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Uyu rero n'ubundi yanahawe igihembo cya Nobel cyangwa se cyitiriwe Nobel, umudari yambitswe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa nubwo bimeze gutyo twakubwira ko hari abagiye batanga ubuhamya bavuga ko ngo yaba yabarakuye kubera amafaranga bari bafite cyangwa se kubera ko bamuhaye amafaranga. Gusa twakubwira ko Rusesabagina yongeye gushinjwa gukorana n'umutwe witwaje intwaro wa FRN avuga ko agamije kubohoza abanyarwanda, aho wakoze ibitero muri 2018 na 2019. Twanakubwira ko rero Rusesabagina yaje guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba bakatirwa igifungo cy'imyaka 25, gusa yarerekuwe ku mbabazi za perezida mu kwezi kwa gatatu muri 2023 nyuma y'uko perezida w'u Rwanda Paul Kagame amuhaye imbabazi. Gusa ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yabaye muri gereza aho yahageranyije n'ikuzimu, ndetse mu kiganiro yagiye ibitangazamakuru bitandukanye yavuze ko rwose ibyo yemeye byose yabyemeye kubyo yakorerwaga, ku bikorwa by'ihohoterwa yakorerwaga nk'uko yagiye biha cyangwa se yagiye agirana ibiganiro n'itangazamakuru cyangwa se ibitangazamakuru bitandukanye. Bimwe rero muri biri kwandikwa n'ubundi muri izi story cyangwa se nanone muri izi nkuru z'uruhererekane za Forbidden Stories ni byagiye binagarukaho n'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri raporo zagiye zisohora, aho zagiye zishinja igihugu cy'u Rwanda kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubwo u Rwanda rwagiye rubihakana rukavuga ko ari ibinyoma bidafite ishingiro. Izi mpuguke rero zagiye zigaragaza, ndetse n'izi nkuru z'uruhererekane za Forbidden Stories zagiye zigaragaza ku itariki 21 na 22 Ukuboza 2022 ngo abasirikare bagera kuri 200 bafite imyenda, intwaro, uniform ndetse n'ibikapu bisa neza n'ibya RDF, Rwanda Defense Force, ni ukuvuga igisirikare cy'u Rwanda, ngo bagaragaye mu gace kitwa Twantene, ni mu gace rero ka Kibumba ndetse no muri Nyiragongo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kinyamakuru rero kikandika kibaza niba u Rwanda rufite igisirikare gifite imyambaro yihariye itaboneka ahandi ku isi hose, kubera ko ngo mu byo bitwazaga babonagamo ngo iyo myambaro n'ibikapu nyine nk'uko twabigarutseho hejuru, bisa naho bashaka kuvuga ko nyine imyambaro ya RDF ushobora no kwisanga nyine no mu bindi bice by'isi bitandukanye. Muri izi nkuru z'uruhererekane kandi bananditse n'ubundi kuri Ntwari Williams, ni umunyamakuru wamenyekanye cyane ndetse wari unafite nyine YouTube channel yitwa Pax TV Ireme. Byose rero nabyo byagiye byandikwa nyine muri izi nkuru cyangwa se uru ruhererekane rw'inkuru ziri gukorwa n'abanyamakuru barenga 50 ndetse bagera kuri 50 birumvikana, baturuka mu bitangazamakuru bitandukanye bigera kuri 17 byose. Bigakora no ku rupfu rwa Ntwari n'ubundi rwazize impanuka yo mu muhanda ndetse bikitirirwa u Rwanda. Ese iki kinyamakuru kikibaza kiti ese kunegura urupfu cyangwa se abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ntibapfa urupfu rusanzwe cyangwa se ntibajya bapfa? Ese kuki abakoze iyo investigation batabajije abagiye bakora impanuka bose bagapfa? Ese ngabo banenga u Rwanda cyangwa se batavuga rumwe n'u Rwanda ko bapfuye ntago bapfa urupfu rusanzwe cyangwa se ntibahura n'impanuka? Niko iki kinyamakuru cya The Great Lakes kibaza. Bakunze rero babisobanukirwa official, ni ibintu bigenda bigarukwaho cyane ndetse n'uruhurirane rw'inkuru zigenda zigarukwaho, ndetse iki kinyamakuru kigasoza kivuga ko n'ubundi inkuru iri gukorwa za Forbidden Stories
ziri gukorwa kubera ko kugira ngo zigaragaze nyine nka Rusesabagina nk'umuntu w'igihangange, ndetse iki kinyamakuru kikavuga ko bari gufashwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ndetse mu rwego rwo kugaragaza nabi FPR Inkotanyi iyoboye igihugu cy'u Rwanda cyangwa se umuryango wa RPF, ndetse no guhungabanya amatora cyangwa se kugira ngo amatora ateganyijwe nayo azemo ibindi nk'uko byagaragajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda cyangwa se n'ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Iki kinyamakuru gisoza kivuga ko rero n'ubundi gahunda y'abanyaburengerazuba ngo niyo guhindura ubutegetsi muri Kigali, ndetse twanakubwira ko ngo u Rwanda ruzwi ku isi yose nk'inkuru nziza, ndetse rukaba rutanga serivisi nziza nk'uko byagiye byandikwa n'iki kinyamakuru. U Rwanda rero ruzi gutanga serivisi nziza mu bukerarugendo, mu kwakira inama mpuzamahanga zitandukanye, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Bakunda bisobanukirwa official rero mwatuha commentaire mukatubwira uko mubyumva, kubera ko ibitekerezo byanyu ari nk'itegeko kuri twe, tukajya tubagezaho ibintu binoze kandi biryoshye.